коюунун 2 жылдыгына карата жана кирип келген жаңы 2019 жыл майрам менен куттуктап, Мокулов Рустбек Базарбаевичке консулдуктун атынан чоң ыраазычылык. Администраторларынан бiri Aronov Ruslanbek Jolchubаевичке. Ulan Melisovичке, Ахматалиев. Şu активный kızlarımız var. Anarbayeva, Asil Anarbayeva. Алдондова Чолпунай Мусабековна. Canımбек Улукбекович. Canımбек. Talgat Ustambekoviç. Talgat Kaytar. Şunda ile Eşebayev Ulan Şairbekoviç. Ulan жигит тууралуу бул улан сиздерге жакында эле кошулду, улан. Ооба. Бул жакында эле кошулду. Бул мен айрыман, өзүм миним болот. Аябай жакшы жигиттер, ушундай жакшы кошконлор бул кызматта кылат, дайыма буйруса кызматта болот. Ошондуктан ийгилик кылам, улан. Молодец. Жетекчилери, администраторлары, алган сыйлыктар куту болсун. Ушул тынччылык, аманчылыкта көрүшүп жүрө берели. Ар дайым кылган элге, элдерге кылган кызматыңыздар, ушул жакшылыктары Алла аялдарга место бар да. Ооба, тактак. Рахмат. Katılışçıları, cemaate sizlerge işinizlere gelip amaçlı densoluk oldular. Daima şu kırmızı için, metinleştiğiniz için iskaçan zararınızdan ayarlar. İşinizlere iyi gelip daima şurada bekir unutmakta işte dürülerini. Şundan kısa muşlarla kolda duraydı. Yok koyana taşık var. Kırgızistan Ortakı Diasporasının adından Gramada, Kayrımızlık Uyumun Cemaatına, Kırgızistan Ortakı Diasporası tarafından uyuşturulan, Qoğumluk jana madani iş-çabalarga aktivdүү катышып, Kırgızstandын мекендештеринин арасында достук балаянын өнүктүүгө кошкон салым үчүн Кайрымдуулук уюму жааматы сыйланат. Келиңиздер.